Zašto su muškarci danas postali slabi? Muškarci su postali slabi zato što su se odrekli odgovornosti i prestali da traže izazove. Nekada si morao da se boriš, da preuzimaš rizik i da gradiš svoj život kroz rad i disciplinu. Danas udobnost i instant zadovoljstvo su postali normala. Muškarci više ne moraju da se bore za opstanak, pa im nedostaje karakter, disciplina i volja da se poboljšaju. Drugim rečima, slaba volja je postala njihova navika. Ko najviše danas uništava muškarce? Najveći neprijatelj muškaraca danas nije neka tajna sila, već sopstvena pasivnost. Distrakcije su ubica. Telefoni, društvene mreže, beskonačno scrollovanje, to je ono što ih uništava. Sistem ne kažnjava lenjost odmah, pa muškarci misle da imaju beskonačno vremena, ali gube snagu. Oni koji kontrolišu pažnju, kontrolišu život. To je prava opasnost danas. A reci mi, da li društvo namerno pravi slabe muškarce? Gledaj, brate, nema nekog zavereničkog plana u pozadini, ali sistem svakako nagrađuje poslušnost i udobnost, a ne hrabrost i samostalnost. Jak muškarac preti da naruši status quo. Zato društvo često podstiče konformizam, lak pristup zadovoljstvima i strah od sukoba. Ali, brate, to je samo šansa za tebe da se izdigneš iznad toga. Ti si taj koji bira put i ko kontroliše svoj život, bez obzira na to šta društvo propagira. Zašto muškarci danas nemaju disciplinu? Zato što su navikli da rade samo kada im se radi. Disciplina nije stvar motivacije, već odluke. Muškarci danas čekaju da se osjećaju spremno, a to se nikada ne desi. Pravi muškarac disciplinu gradi tako što radi i kada mu se ne radi. Svaki dan, bez izgovora. Samo tako se postaje stabilan, jak i neuništiv. Odlično. A reci mi, da li društvene mreže su uništile muškarce danas? Društvene mreže nisu same po sebi zlo, brate, ali su razotkrile slabe tačke. Nekada si morao da uložiš godine truda da bi ostvario uspeh. Sada kroz mreže vidiš tuđe vrhunce i odmah upadneš u zamku poređenja. Ako se prepustiš, one te usporavaju, oduzimaju ti fokus. Ali ako ih koristiš kao alat, možeš da gradiš brend, učiš, povezuješ se. Samo ti držiš kontrolu. Zašto muškarci danas traže motivaciju za sve? Zato što su zaboravili suštinu. Motivacija dolazi iz akcije, a ne obrnuto. Ljudi misle da će se probuditi jednog dana puni energije, ali pravi pokretač je disciplina. Ti moraš da kreneš, da uradiš prvi korak, pa će motivacija doći. Ne čekaj inspiraciju. Probudi se, radi i onda ćeš vremenom graditi snagu. Zašto muškarac je danas ovakav kakav jeste? Zato što je previše udobnosti i previše kompromisa ušao u svakodnevicu. Muškarac je danas oblikovan od strane očekivanja, društva koje se plaši konflikta i sistema koji nagrađuje površinu umjesto suštine. Ako želiš da se promeniš, moraš da se vratiš osnovama. Odgovornosti, disciplini i hrabrosti da se boriš za ono što želiš. Samo tako možeš da se vratiš na pravi put. Šta muškarac mora da uradi da bi se promenio i da bi napravio promene? Prvo što muškarac mora da uradi jeste brutalna iskrenost prema sebi. Mora da pogleda svoj život u oči i da se zapita da li sam zadovoljan ovim čovekom koji sam danas. Ako nije, neka krene sa malim koracima. Napravi disciplinu kao rutinu. Ustaj ranije, završi zadatke, brini o telu. Samo kroz male pobjede svakog dana gradit ćeš samopouzdanje. I nemoj odustati. Promjena dolazi kada prestaneš da se baviš izgovorima i kreneš da radiš. Znači, nema izgovora. Tako je. Brate, izgovori su ono što te drži zarobljenog. Svaki put kad pomisliš da nećeš, seti se da ti je jedna mala odluka danas ključ za tvoju budućnost. Ustani, uradi ono što si obećao i ne vraćaj se unazad. Muškarac postaje ono što radi, a ne ono što govori. Ajmo, idemo napred. Čuli ste, drugari? Znate šta treba da radite.